Toru te kaumārima tau a Takirua e whakawhanake ana I te ao whakaari Māori. Hei tēnei tau, he whenua hō anō o ka taunahatia e rātau, ara ka puta I a rātau, tā rātau whakaari reo Māori tuatahi e hāngai puana ki te marea mā takitaki pakeke anake. Hei tā te pūrongo a Crystal Lee Brown ko te iho matua o te whakaari no te tahi kōrero tawhito, engari ko tōna iho kaupapa no tēnei ao hō e noho nei tātou. He kura e huna ana. He whakaari reo Māori hou e ngana ana ki te whakatena I ngā kōrero mo te mate hinengaro. Hine is, her mind is full with thoughts of her whānau who passed away when she was a young girl. So I guess she's going through a whole lot of emotions of depression, anxiety. Te kōrero o te hohonutanga o te pauritanga I roto I te hingangaro me te tangi o te nākau me te whakamomori, tētai o nā kōrero I tēnei kaupapa. Hei tā te ringatohu, ko te mate whakamomori tērā e uruta ana I a ngai Māori mā. Ko te whare tapere he rongoa anō hei whakakōrero I enei take. The suicide rates for our Māori males is high compared to all the other countries around, and the thing for me about this play is that it's actually looking at these issues from a Māori lens. Any arena that has a waha should be accessed and used by means of communicating whakaaro like this to our people. Hei tā te toi hou o Takirua Productions, koinei te wā tuatahi kua whakatū rātau I tētahi whakaari reo Māori mā ngā pakeke, nā te ua o te whai kaituhi whakaari reo Māori. Nā hohepa waitoa ngā tuhinga, he ika āwhiro ia o te panikiretanga. Koinei tana whakaari tuatahi. Through hohepa's, I guess, understanding of how tikanga and how stories from our past can actually contribute to a way of us understanding where depression, mental health, suicide sits in our culture and how we can best address and talk about these issues. Hei te kaumarua o Pipiri, ka whakatū ai tēnei whakaari ki Pōneke, ka tahi ka huri noa te whakaari nei I te ika a Māui. Tai noa ki te tuarima o Hongongoi. Crystal Lee Brown, Te Karere.